Ya dumedisa le hoseng ha letsatsi la kasheko ka lebitso le letle la morena le mopholosi wa ka e leng Jesu Kriste. Ka lebitso ke Christian Rustofo. Hoseng ha letsatsi la kasheko re tlotla simolla series e ntjha mo bukeng ya Nehemia, mme seo ke ratang ho bua ka sona hoseng ha letsatsi la kasheko ke tukisetso ya tsoseletso. Bukeng ena ya Nehemia ha e simolla fela chapter 1 verse 1. Buka ena ke mantswe a Nehemia, le ha fela baithuti ba bangata ba lentswe la Modimo ba dumela hore mongodi wa yona e ka nna ya ba e le Ezra, empa diketsahalo le the main character of this book ke Nehemia ka sebele, eo e neng e le mora wa Hakalai, eo e neng e le ba leloko la Juda. Mohlankana enwana o holetse exile mane Syria, jwalo ka mohlankana o ile a hlalefela palaising ya morena wa Persia ho fihlela a fumana maemo a maholo tshebetsong ya hae, a sebetsa jwalo ka moqhatsetsi kapa a cupbearer. Ana e ne le maemo a maholo ka ho fetisisa, e le mosebetsi o hlomphehang. Motho a neng a o sebetsa o ne a sebetsa a le haufinyana le morena. E ne le mosebetsi o sa fumanweng ke mang kapa mang, e ne le mosebetsi o bohlokwa haholo. Motho ya neng a ba le monyetla wa ho etsa o na tlameha hore a itshupe ka boinehelo ba hae, a itshupe ka hlompho, a itshupe ka botshepehi bo felletseng. Buka ena ya Nehemia baeso ba ratile e bua ka sello sa monna enwa ya neng ana le sello sa hore o batla ho bona tsoseletso e etsahala Jerusalema mo baholo ba hae ba neng ba hlaha teng. Jwale buka enana ke buka ya tsoseletso, mme se seng seo re ka ithutang sona re santsane re etsa selelekela sa buka ena ke hore Nehemia enwa eo e leng the main character ya buka ena e ne le monna ya neng a utlwisisa hore na Modimo wa hae ke mang. Nehemia o ne a tseba Modimo baeso ba ratehang, o ne a tseba hore Modimo ke yena e leng hore o kgethehile, ha tshwane le mang kapa mang. Ke Modimo ya neng a sa tshwane le Modimo wa ditjhaba tse ding tseo a neng a phela ka hare ho tsona mo a neng a le teng exile. Mme o ne a utlwisisa taba ena ya hore Modimo enwa wa bontate moholo ke Modimo ya kgethehileng. Ntho e nngwe eo Nehemia a neng a e tseba ke hore Modimo wa hae ke Modimo ya tshepahalang. Baeso ba ratehileng, dintho di ngata tseo batho ba di tshepileng, empa seo re se tsebang ke hore dintho tse ding tseo batho ba itshwarellang ka tsona ha di tshepahale jwalo ka Jehova, ha di tshepahale jwalo ka Modimo ya bolokang selekane sa hae, ye bileng a lebella lebutswe la hae hore le etsahala jwalo ka ha le tshepisitse. Ntho e nngwe eo Nehemia a neng a e tseba ka Modimo ke hore Modimo ke Modimo ya halalelang. Ka mantswe a mang, Modimo baeso ba ratileng o na le bohlweki bohle bo felletseng. Ke Modimo ya kekeng a bapiswa le eng kapa eng. Ke Modimo e leng hore he's in the league of his own. Taba ena ke taba eo Nehemia a neng a e tseba ka ho hlakileng. Taba e nngwe eo Nehemia a neng a e utlwisisa ke hore Modimo ke Modimo ya nang le kutlwelo bohloko. Mofesaleme ha e hlaklosa ore jwalo ka ha ntate wa ngwana a hauhela bana ba hae, mohau wa Jehova o jwalo o ba motshabang. Mme Nehemia le yena mona ore empa Modimo o tletse tshwarelo le mohau le lereko, o dieha ho halefa, o tletse kgauhelo. Ke ka hoo a sakang a re furalla le ha re ne re mo sitetse, le ha re ne re mo tlailetse. Modimo o ile a tswela pele hore utlwela bohloko. Taba ena Nehemia o ne a e utlwisisa, o ne a tseba hape hore Modimo
ke modimo ya nang le matla, o kgona dintho tseo batho ba sa di kgoneng, o etsa dintho tseo batho ba kekeng ba kgona ho di etsa. Ke modimo ya ileng a fa Abrahama ngwana ditsung tsa botsofadi ba hae. Sara a ima a pepa ngwana le nakong eo batho ba ne ba se ba lahlile tshepo ba re ha o sa tla etsahala letho. He is the very same God ya nang le matla a ho bua dintho into existence. Buka ya Johane ha e bua ka ena e re ha hona letho le leng teng le sa kang la etsuwa ka lentswe la Modimo. Taba ena Nehemia o ne a e tseba ebile a e utlwisisa. Ntho e nngwe eo Nehemia a neng a e tseba ka Modimo wa hae ke hore ke Modimo ya teng ka dinako tsohle. Ba e ratang batho ba ka o tlohela, batho ba o lahla, batho ba o furalla, batho ba o phoka o ne o ba tshepile. Empa Modimo yena a ke o tlohela, a ke o lahla le ka mohla o le mong. Dafita hore le hanka tsamaya kgotlong ya moriti wa lefu, nkeke ka tsoha bobe le ha e le bolebo. Ka lebaka la hobane o ne a tseba hore Modimo yenwa ke Modimo ya nang le nna le maemong a tshosang, le maemo a senang tshepo. Mme taba ena Nehemia le yena o ne a e utlwisisa. Ntho e nngwe ba e ratileng eo Nehemia a neng a e tseba ka Modimo ke hore Modimo ba e ratileng ke Modimo ya lokileng. Ba e ratileng re phela lefatsheng le senang toka, re phela lefatsheng ba e ratileng le tletseng bobe. Empa ho a kgothatsa motho ha a tseba hore o na le Modimo ya lokileng, o na le Modimo e leng hore o kgona ho emelela seo le nnete. Lefatsheng lena leo re phelang ho lona, dintho tse sa lokang di a trenda, dintho tse sa lokang di fetoha fashionable. Empa Modimo wa rona ba e ratileng ke Modimo wa toka e tlatla ka mokoka le stamina se sa fellweng ke matla. Mme taba ena Nehemia o ne a e tseba ebile a e utlwisisa. Ntho e nngwe ya bohlokwa ke hore Nehemia ba e ratileng dinthong tsohle tseo a neng a di tsetsa. O ne a tseba hore ke lentswe la Modimo le tla mo fa foundation le ha se tlo simolla mosebetsi ona wa tsoseletso. Bebele e re a bitsa baprista ba baholo mme a ema ka pela setjhaba ba bala lentswe la Modimo. Itse le ha batho ba Modimo ba ba convinced, ba ba convicted, ba se ba convictuwa ke bohlale ba batho le bokgeleke ba batho. Ba convinctuwa ka lebaka la hobane dipelo tsa bona di hlotswe ke lentswe la Modimo. Sena ke seo Nehemia a neng a le sona. E ne le monna ya isieditseng ka lentswe la Modimo ka dinako tsohle. Ntho e nngwe eo Nehemia a neng a le yona, Bebele e re ke motho ya neng a tshepa thapelo ka dinako tsohle. Bebele e re ha ka ja hutwa ka ditlokotsi le dintho tse di etsahalang Jerusalema mo a tswang teng. Bebele e re a itsima dijo ka matsatsi a mangata a ntse Allah a rapela hore Modimo a utlwele Jerusalema bohloko. Ba e ratileng le matsatsing ana ao re phelang ho ona, matsatsing a di-corona le di-COVID-19. Re hloka banna le basadi ba kodiamalla ba tlawa ka mangwele, ba lle ba bitse ho Modimo ba re Modimo le bophelong bonana le maemong ana. Re rapella metsi ya rona, re rapella bana ba rona, re rapella lefatshe leo re phelang ho lona. Ntho e nngwe eo Bebele re jwetsang yona ka Nehemia ke hore Nehemia e ne le moetapele wa bohlokwa ka lebaka la hobane o ne a rata ho phela le batho. Ha ne a utlwa maemo a neng a le Jerusalema le ha yena a ne a phela Palestine, Persia, maemo a neng a le Jerusalema a ile a mo ama ka lebaka la hobane a rata batho. O ne a le motho ya nang le taolo le authority, mara o ne a utlwisisa le yena hore he is accountable to God. Nehemia e ne le moetapele ya nang le boikemisetso ba ho sebetsa le batho. O ne a na le tjhebelo pele ho na le seo Modimo a ka se etsang ka motse wa borona wa Jerusalema. Nehemia o ne a tseba le dintho tse leng hore o fokola ho tsona hore a tsebe ho fumana bothuso ya batho ba bang ba sebetsang le bona. Nehemia e ne le motho ya tshepang Modimo dinthong tsohle. Ha o nona le batho ba neng ba mo opposa,
o ne a sa ye ka dikgoka tsa hae a batla ho iphetetsa. E ne le moetapele ya nkang dintho tsa hae a re Modimo ke wena ya tla nlwanela. Baeso ba ratileng hoseng ha letsatsi la kasheko, thapelo ya pelo ya ka ke hore Modimo a re thusa hore re mo tshepe dinthong tsohle, re se ke ra tshaba letho ka hare ho maemo ao re iphumanang ho ona. Re dule ditshepisong tseo Modimo a re fileng tsona lentsweng la hae. Re phele ka thapelo ka dinako tsohle, mme re phele ka thato ya hae, re etse maemo a dumela le ha sa dumele. Hoseng ha letsatsi la kasheko ngwaneso ya ratileng, ha Morena a o boloke, Morena a o tshireletse, Morena a o hodise, Morena a o tsoseletse, a o etse ka hore le ka hore, mme kgotso ya hae e o apese ka dinako tsohle. Modimo a o hlonolofatse. Amen.